Good evening, contestant number 18. Good evening, sir. How are you? I'm fine. Fine. Nervous? No. Stay calm, okay? What would you like to give your answer in English or Karbi? I would like to answer in Kirby. Karbi. So our low pan passing through Jiapan. Go BBC clap for Nanji. Solo tu kasih kurjiapan aprang sike cingrum lang nanji lapen solo tu kasari kang tu yang aku ke kenang sot kasih milihin pen solo tu sudah me laan sose kipihek pen atu mapan kithare pare kurjiapan kasih solo tu kipaprang ke kenang sot akan tu yang ke cari ke kenang sot. Thank you. Thank you so much. Good evening, contestant number 19. Good evening, Miss. You would like to answer Kirby? Okay. Kirby ang o kijoy Tekelangjun kapatid Jiapan also mabilitan si na Tekelangjun2023 na hindi na pasinik ha? Kirby ang long Tekelangjun kapatid lagi Methang Kaya mata Dipaklar Mati Gijuy dan Dipaklar Verjiki Kenangso Kaya kita Methang Ahen Kusi Cimata Kongsi Getir Ahormu Gewar Milesisi Ning handphone nang ko kali pulote keter pulote muni datu matha ko muni tu matha ko lake las jithane ko aga prega muni datu sita me ganno pulote laso din ke Therapy kusi jethak depo lasi ini adia repayment matu le damsita me ki keter ki padarka ki detia phansi matha nangko pardon. Thank you. Now exhibition pen thanda ki theko churolo
karbi atong kisi ultimo do di soal tum kirai kong hipi karbi hipai ke lasi nili kusha kirai lo nali lut karbi ti tadi pun lape banga pat kajetan ahun ko an ningang samdo lape ku tia son kedosinang di ningang sam kedon on the boy Ruisme Torpo, Nali Lut Karbiti, Kajipula dan Barapan Kajetan Ahut, Koan Ningang Samdo, Lakan Kupi Koson, Kedosinan di, Ningang Samdo Dono, dan Harita. Tolong sir, dia panggil tolong bisa nomor 2. Nili Lut Karbiti, Lakan Banghanan Tan, Nili Karbiti, Ningting Samping, Atemo Ili, Karbiatunta, Karbipan ini Jingholo, Nasibahan dan Tanong Laling Sambi, Nili Karbipi, Atema Bangal Karso, Nili Kajetangon, Karbipi Buta, Isi ini Ilong Jumio Asan, Nasi Nili Karbipi Kajetangon, Nili Sambi, Nasi Nili Lang Lang Sorry Koko, thank you. Coba periklah. Good evening, contestant number 21. Yes, sir. My question for you is, if you are given the responsibilities of leadership during crisis, how will you lead them? Kami berdalam handupo, kai kisumahun nangiphan jabat leader, arpunang patkok prote kosonsi labang suasai klempon po. Repeat my question. Kami nama. Kai kisum abut nangiphan jaban pu mati leader. Arpunang patkok prote kosonsi labang suasai klempon po mati jaban po. Niliphan labison arpunang bakulutan ke. Ilisan dia kasih niliphan polipo, lapenakam kita sumpun dia kasih niliphan polipo. Lapen Audience should do it patasna. nanti kung doi atau komputer Okay, I will repeat it again. Kai kisumahun nangiphan leader arpu nang patkok pulutante kosonsi nangli jabon po. lapuson ni Panja ng pakon po kante nili ilisensiya kanpon po lapen it agam hai kachunziya kanda nili kanponi pamilan si pachungkonang po lapuson si nili pan leader ng pakulo kante nili bag nili karsapen agam kachungkoniya kansi kanponi po nang po. Thank you.
and I want to tell you one thing, okay? When I was crowned as Miss Tekelangjun2019, I wore the same color, white and blue. So you look really good. So you would like to answer in Cardi or English? Cardi. Okay, so listen to the question carefully, okay? Because you're the last contestant and I think you're a little bit nervous also. So please don't be nervous. I'm going to ask you a very simple question, okay? So answer it really sweetly, and if you can answer in the simplest way, that will be very good. So my question is, Botor bukan kasi larke, hengpi hengprang idor kono pusipu. Laban ko puthak nang dihinten, ratapan kosong kang puji. I will repeat. Botor bukan kasi larke, hengpi hengprang idor kono pusipu. Laban ko puthak nang dihinten, ratapan kosong kang puji. In copyright, Botor bukan kasi larke, hengpi hengprang idor kono pusipu. Labang ko puthak nang dihinten, ratapan kosong kang puji. Aholo, Botor bukan kasi larke, hengpi hengprang apa? Kedo apotno, hengpi hengprang le avilo prolante muni kote koso sarungai no atunsi dame sarungai no atunsi dame ahem mate non obedinya tum hengsi hengprang apan inhon hesi hekon long lasi hengsi hengprang apan cinhon langji ako hengsi rong to sidame obedili kahan tan kon bom ning ki ilahai lapen hengsi hengprang le avilu puradante ili isin hengkerang lahai sidame kisung dokong di lapen bote koso atung sidame ahem lo nasi bote koso atung sidame budamelo bulodante asomar asomar sidegang si api abang anripidam di nasi ke anripidan kishe ranglo si hengki property kam lo bulodante asomar nasi di mate hala ati abang ka pinier polase api nasi kishe lang ahun ke asomar kan kishe lang si tekelang di nasi ini esai po ini tanggo kon na sing kon song si bote koso atung ta asomar ka hanga sing kon nasi bote koso ka hanga kon nanti muni si janga sing kon nanti nasi hengpi hengprang apan parir mera hengpi hengprang la antu se ke kon nanti lapen hengpi hengprang apan inhon kon nanti lapen hengpi hengprang pan mera kyokon si parir kon nanti nasi ini tu borgi kon nanti lapan nasi nilang pintong kon iko pardon. Seluruh contestant number 22 now the juri set their hand to take a point. Untuk kami kasih pakai bang sebagai kontestan rumah kami Lasinona 4 bangkela one round macam round si dampen mitang macam green room longan keramdi bersih lo laso apil malonso pil just akhir hitung namitung apa lah ini finale round macam andung ini kihai pona bang dia ikha bang pi tu bang announce kori ko asino pona ni tu round si bang pen green room no an sam di bersih lo
Nama saya. Suruh Pak Piko. Pusat. Pusat. Non. Kampung kan saya. Apa pulang piatung. Anamba kipi kita setahun saya. Ini tolong. Kacopapan. Mati. Peneng sengkan Tekelangjun hawara mailong resistance committee mepu akihai asupo sesame itu naskom dulu akihai top zero timung alang lige all India digital art competition along akihai pora bangku nasi akihai top zero timung alang lipas kami lada tengsong tengyo anak lada tengyo cepat sini go lapan orang sorong jatuh di lapang ke itu orang durak apa mampu akan bor dilitiron ala lipan sida pengsong anuan di betul go lapan durak apa panggil atau masuk pohon apa kasih sikon betul go Dormale itu alang helo top zero timung alang like Tuhan kalian long apa nombi nangwat pia bang pulo lapan alang like haidun lapakai all India digital art competition along sa alang like haidun desikatulu Islamia alifan kasuro aman pen recharge pulih pasal pasal itu atau pasal suruh Pak Piko langsung nilitong nurapawi ahilpen niliting Pak Piko lapan suruh Pak Piko kaya kisok timung lapan ang niya masor lina terang pipastani langsung kasih kaplek doan surando karbi aratum sami karbi yang lopan nombi nama bipo besi betul nilitong sunil pono karo lapan nomor
Raja kamay ang seperti nama tadi. Nama tadi. Nama pergi. Tekelangjun2023 Raja kemana itu pimar itu ini itu. Lalu solong bukan bertayang sendiri mau panen sih tangga no. Lalu itu seperti pun bawang opsi pilihan ke bang so rat kasih pati anggung kiti ande non seperti pun tangga no. Lalu no itu kasih mau jaga sekali itu mati akhir itu alam itu labang so kasih pati ante kapal ante alam itu mati alam itu kilo mapoy mahir calculation claim bom lah kasih labang ante kapal ante perang non itu labang so long nak betul sekali ini cuma pun itu lagi pilih be muhe dong itu kayak mau kata sampai bom semua itu betul anak itu nong teklong anak itu kasih palang bom semua itu no lalu non nilang itu bang ini apa bang so cerita ini cuma pun itu Miss Parjer Katarpi winner of Miss Kids India 2023 anak di Kolonga West Caribbean Open lalu Miss Single Croppy winner of Sport Team Miss Assam 2023 alam di Rong Tengkong di Bupen alam tu bangkini apa putuan cerita yang orang pen ada kedua kowe don JP Depok kedua kowe karbi solang orang apa nama itu labang so Raja mate beauty pageant labang so tek mate nama tu ada info isi apa mate one round apa nama tu apa lada kita siapa sih cuni ni lah lasi nah cuma apa putar pada cerita yang kita siapa sih cuni video
Warjun Katharpi, winner of Miss Kids India 2023 event. Miss Cinder Kopi, winner of Sport Team Miss Assam 2023 ng itong bangkit pansami. Suro propilong itong adat cetaya ng kedua kepan, Nico Brown Japan ng itong Miss Pelada nagkasipalan sa po. Isi kapasilan lapelo Miss Popularity on social media Labakso pilih kesehatan Mata Miss Tekelangjun 2023 paman Miss Popularity on social media Facebook nilkong donangka Facebook page solong non profile kalinya gilitung itong panigop ikoh lasi kalaka apa gilitung screenshot dari mobile screenshot edit lo lasi lapakso 12 AM mate profile ini api penutan gilitung laka panigilo hal soal apa likes apa ke lasi gilitung alon sa result sa itu lo lasi Lepas sila Miss Popularity social media buta ke tambah sini lo karo. Lapen isi pasilam tiga pengikala komande abang mana tumumal josi ikan pakan jiningan bulu tate langsung Miss Tekelangjun 2023 Anggung Kitiong Arizal Pipi apa ikan pakan jiningan bulu tate pabji mendatang asing ketia alaman mapen amin siti bahasa persedigo. Kemarin abang sudah komal josi ikan pakan jiningan bulu tate pabji mendatang asing ketia bahwa anggapan amin siti bahasa persedigo. Result sini tunggu. Kau mau pakai hari ini tunggu sini korma. Anu tin tadi anu kita lagi, anu ni sehaji, anu ni hello kita naik anu tin kami jas dulu dan kali apa tak? Nili kami do, ini kan nili dengan do anu ni lesen, anu ni lam ni lesen kita lesen, anu ni lesen langsung taksi. Kapre kita ikut anu tin kami jas dulu dan lasi non banking itu malam sopo penonton itu angke abang sini ponon itu mapang kantung kang saipi alang itu non sini bomo kepalan Jepang lesi abang so angke palan dia perang umatnya bongso mati umat ni akor kita berarti dong senang itu kupini kasih palan jiniha kilun magikan untuk sepalan jiniha do bulan terang tempat sin pelada asli kelongan biar ada Jepang seperti ini lo.
Usaha bantu minta kebo. Jangan big ke lama. Ning bilang ini rumah langsung tidak boleh ke itu result itu control kan saya. Akhirnya kan itu malah itu mesti dibawa itu non langsung kita boleh itu cipo. Pini ada yang sama itu dah ketong bilang itu mapuana por ketong ke itu tanah pangkalan Miss Tekelangjun2023 Perman Kumasi Kaya Jima Po Joni Sini Chong Hong Lo La Sini Tung Chong Hong Big Big Dia Po Sini Tumalo Ini Tuma Korte Tundo Ini Tuma Pandung Kilon Pet Parjukon Ko Alam Nime Lagi Jeko Bistrong Pi Alam Ini Tuma Pandung Kilon Pet Si Parjukon Ko La Sika Do Itane Richard Epitena So Non Ini Tuma Pandung Jacobin from Piahin Pen, Nun Kilon Parjupan ko. Lahat alam nilong sa kisigan o pulotan kay Sakaling Kiwanja Pansi Tuling Grilo.
Don't see our